babukela bakhona emakhaya okhuluma umthandazi uDlamini epetitive Mpumalanga ukuhlala khakithi kulapha eSwatini enhletsheni ekhaya ihlanzela khona ubukela khona ekhaya engifuna kusho ukuthi ungayibukeli phansi usengasuka la khona uye phezulu namhla usebenza la ungakahle uyahlukunyezwa imali kuba ihlala izokwazi iphumelele hlezi ukhala njalo kusengashintsha konke lokho ngoba lo muntu osiphethe ongabona ukuNkulunkulu igama lakhe akehluleki konke esingakwenza emhlabeni sizokwenza ngicabanga kwethu nokwazi kwethu kodwa yena ngiyena umuntu ophethe isikhiya ngempilo zethu so mbukelo khona ekhaya ungavumeli izitha zihlale ngempilo yakho nawe ungavumeli impilo yakho ikwehlule ngiyafisa ukubona unemoto ngiyafisa ukubona ushadile ngiyafisa ukubona unemali ngiyafisa ukubona unemizi unamabhizinisi uphumelela uphupha kahle kuphakama isithunywa phakathi idlozi lakho ibhlungu into yokuthi uhambe uyothwasa iminyaka emveni kwalokho uma ubuya ungalaphi nomuntu oyedwa kodwa ngokuthwasa ukhipha almost 30,000 or 40,000 but ubuye kuyisangoma esingazi lutho mbukelo khona ekhaya ake sibuze ukuthi ngabe indlela le esahamba ngayo ingiyo nale yabantu abadala lesibahamba emhlabeni masingakhohliswa ngabantu masingaphumi esandleni sokukholwa masingaphumi esandleni futhi sokukholelwa ukuthi laba ngasekho emhlabeni bayabona lithi iBhayibheli bakafi balele mbukelo khona uma umuntu esangasekho emhlabeni uyakhuluma zwani ngami ngaloko nginolwazi futhi lokho ngiyakwazi kunekwenzala even nawo ungifakazi wami banebantu abashonile ubabonile emhlabeni abanye bebakhuluma angasho ukuthi ngizawukufa kodwa masayini akakhombisa kulo muntu uzohamba emhlabeni enze into ebengakasa wayenza ngifisa ukuthi mina ucala into make sure ukuthi nobona abanye abantu benento zabo nawe zama ukuthi nawe ube nokwakho empilweni yakho ungafuni ukwehluleka jabula uthokoze utijabulise wena ngebungwe bakho ngeyakho imali ngeyakho into oyilwele wayizama watizamela wena kukhona ekufike konke mbeni ufika singabe uyayibulala ya ubothi kudla kukho papa sengana wekho ingane akekho inaka ingane umsebenzi awuthole uhola kanye ngenyanga uhole noma 1.5 noma lo 800 rand ungenzi nix ngawo kodwa ke ungacabanga ukuyibulala ngidlulile ebuhlungweni kakhulu ngalimali emoyeni lokhu namhlanje ngifisa ukuphila nabantu engizothi mangikhala ngikhalele kubo uyabona uma kwahlukumezeka empilweni kufanele bese khona umuntu ozoba eceni kwakho ngaba unkosikazi wakho kungaba amakhosikazi akho kungaba iboyfriend yakho kungaba ngumyeni wakho uzothi mawukhala kuye akududuze uthi molahlekelwe imali isikade le mali beyiyakhe athe kuwe mbambeli le mali yakhe lahleke mhlawumbe noma 1500 rand angasho ukuthi hayi uyisilima vele wena unakile wenza ukumlahla le mali bongilani no athi yazini imali ayisinki into emcwa ukuthi impilo nayo ikhona wena uyaphisa khona sicale phakathi khande enye imali impilo phambili nawe sifazana nawe sifisa khona iphutha analo noma khona ikuyabheka nayo uyakhonta umkhaya ukuthi hayi man yazini lento eyenzakile izondlula sizophila siye phambili uma singafunda ukucabangelana impilo ingaba right sifunde nje ukucabangelana nengacabangelana okubi okuhle kuphela uNkulunkulu babusise nabakwela bakhona emakhaya bonke bablessa ngalela abakufisile njengamanje egameni kaJesu amen nibusiseke ezenzikhanye ngiyanithanda kakhulu kuningi singakukhuluma kakhulu manifisa sichubeke sikhulume la kaYouTube ngichubeke ngikhulume nani intshela izinto engizizwayo nengiyifilako ngani emhlaba wonke jikelele because mina ngimfundisi ngimthandazi kuningi okukhona kimaphathi engakuphefumula ngigcine wena ukuphawula la ulimele khona inkosi ibusise